sljedeći slajd. Ok. Iz nekog razloga. Ok, niko baš ne voli pričati o sebi, pa tako ni ja. Ali evo, šta se mora, nije teško. Znači, ja se zovem Vesna Grijebo. Trenutno radim kao konsultantica, kao senior business analitičar u Rabobank u Holandiji. Imam 15 godina radnog iskustva u bankarskom sektoru. Donedavno sam ovaj posao radila iz Sarajeva, fully remotely, ali evo baš danas je punih mjesec dana kako se moja porodica i ja smo se preselili u Holandiju, pa sada nekako evo živim i radim u jednom malom seocu, Kortenhof. Svoju karijeru sam započela u Raiffeisen banci u Sarajevu, prvo u odjelu upravljanja rizicima i na moje oduševljenje odmah me dopao projekat implementacije Basela 2 i lokalnog data warehouse. Znate ono kako to biva u tim velikim organizacijama, kad se ljudima to baš nešto ne da raditi, onda daje onoj novoj curi koja je tek došla da vidimo kako će se snaći. Međutim, meni se je to svidjelo, svejedno što dolazim iz ekonomskog backgrounda, odnosno završila sam ekonomiju, računovodstvo i revizija. Nekako mi je taj bliskost, odnosno IT uvijek nekako bio blizak. Uvijek sam imala najbolje razumijevanje sa ljudima iz IT-a. Uglavnom, u prvih 10 godina u banci sam imala par različitih pozicija i one se nikad nisu zvale business analitičar. Međutim, to je upravo ono što sam radila cijelo vrijeme. Faktički sam radila na implementaciji projekata i to IT projekata, ali analizirala poslovni proces, odnosno poslovne zahtjeve i nekako ih prevodila, odnosno činila razumljivim svojim kolegama u IT-u. Onda, napokon 2015. godine sam dobila zvaničnu poziciju business analitičar i postala dio IT raje, kako mi to kažemo, na svoje veliko zadovoljstvo. I eto, iako je možda većinom uvriježeno mišljenje da obično inženjeri, odnosno developeri nekako upoznaju poslovne procese i dolaze na poziciju business analitičara, evo može biti obrnuto. Ja kao neko ko je razumio računovodstvo, financije, sam onda upoznala malo IT i evo nalazim, odnosno bavim se biznis analizom. U proteklih, odnosno jedno 10 godina u banci, dok sam radila na tim projektima, radila sam u tom, recimo, tradicionalnijem okruženju, odnosno u Raiffeisenu u to vrijeme su svi projekti vodili upotrebom waterfall metodologije i onda prije 2 do 3 godine sam počela, odnosno prešla u organizaciju u kojima se primjenjuje Agile. Eto, možete zamisliti kako bi interesantno bilo, obzirom da sam ispekla zanat jednog biznis analitičara u waterfall, sad odjednom dolazimo u agilno gdje je totalno drugačiji koncept, drugačije procedure, drugačiji proces i sve ostalo. Ali eto, onda se u meni, nemojte me pogrešno shvatiti, ja sam veliki zagovornik agilnih metodologija i svakodnevno prisustvujem, odnosno uviđam slučajeve gdje, odnosno prepoznajem slučajeve koliko uz manje truda, puno manje stresa, u stvari uspijevamo da brže dostavimo bolji proizvod samim korisnicima. Samo time što smo promijenili način rada. Tako da mislim da su agilne metodologije nešto što je odlično. Ne bi se vraćala na waterfall ako me neko pita, odnosno kad mogu birati. Toliko o meni. A sada, kako sam spomenula u agendi, nastavljamo sa kratkim osvrtom na projektne metodologije. Sigurna sam da svi znamo koje su to različite metodologije, pa će i ovo biti kratko i slatko. Ja sam svoju usporedbu fokusirala na waterfall i agilne metodologije,
ako krenemo od waterfalla, ovdje vidimo na slici nekih 5 standardnih faza u toku razvoja jednog IT softvera. Prva je requirements analysis, odnosno faza analize i poslovnih zahtjeva. Onda imamo fazu dizajna, pa implementacije gdje je u stvari development, onda testiranja i održavanja. U ovakvoj postavci, ali i generalno, 90% naših aktivnosti kao biznis analitičara se dešava baš u fazi analize i poslovnih zahtjeva, dok u ostalim fazama je naša uloga više onako uloga podrške i savjeta, kako arhitektima, tako kolegama, developerima, testerima, pa na kraju i krajnjim korisnicima prilikom testiranja. Dok kada dođemo do agilnih metodologija možemo vidjeti, prvo da razjasnim, znači agilne metodologije su nekako kao umbrella term, za različite metode upravljanja projektima, od kojih imamo možda najpoznatiji Scrum, ali tu je i Kanban, Lean i sve ostalo. Ali svake odlikuje taj neki iteracijski pristup gdje u svakoj iteraciji imamo sve ove iste faze, samo nekako raspoređene na kraći vremenski period sa fokusom na dostavljanje, kako ćemo to deployable code, odnosno potencijalno dio koda koji se potencijalno može pustiti na produkciju, a koji će obavezno sadržavati nekakvu funkcionalnost koja je potrebna biznisu. Sada ponovo je rad jednog biznis analitičara u ovoj fazi prikupljanja poslovnih zahtjeva i analize istih, ali je on prisutan podjednako kroz čitav životni vijek, odnosno kroz čitav projekat od početka do kraja, jer se sve ove faze smjenjuju kroz svaku iteraciju. Pa je tu nekako manje, ja bih rekla, rasterećeniji smo mi, jer ne moramo sve završiti odmah na početku, nego konstantno smo tu i radimo postepeno kako to funkcioniše. Sada kada smo prešli kroz te metodologije, dolazimo do definicije mindseta, odnosno načina razmišljanja. Sad onaj običan Cambridge Dictionary, definicija je person's way of thinking and their opinions. Mislim, kod nas u bosanskom, hrvatskom jeziku je to vrlo jasan termin. Međutim, šta se meni svidjelo je definicija psihologinje Carol Dweck, koja je profesor na Stanfordu, gdje ona kaže mindset is a set of beliefs that shape how you make sense of the world and yourself. It influences how you think, feel and behave in any given situation. Sada to ne nekako, da ja to uzmem slobodu da prevedem. Znači, set uvjerenja koja oblikuju način na koji mi interpretiramo svijet i same sebe. I ono utiče na to kako se osjećamo i ponašamo u različitim situacijama. Sad, ono što se meni svidjelo je da iskreno vjerujem da način na koji razmišljamo i kako percipiramo svijet oko sebe značajno utiče na naše performanse kao biznis analitičar. Kad radite kao biznis analitičar, pogotovo u velikoj kompaniji, naš način razmišljanja i mišljenja su neizbježno pod utjecajem procedura i procesa koji su implementirani u toj organizaciji. Jer nekako ako želite biti uspješni u onome što radite, morate se igrati po pravilima, kako bi se to reklo. A ta pravila su upravo zadana u procedurama koji su važeći u toj kompaniji. I sada ako je organizacija odabrala da projektima upravlja koristeći waterfall metodologiju, procedure će biti ispunjene waterfall konceptima. Dok s druge strane, ako je organizacija odlučila da implementira odnosno da implementira projekte koristeći agilne metodologije, onda će i te procedure biti napisane po agilnim principima. Samo prateći te nove procedure, vaš način razmišljanja se neminovno mora promijeniti. Ili eventualno, ukoliko ste baš nekako navrli da se ne mijenjate i odbijate da igrate po novim pravilima, onda ćete najvjerojatnije naći novu organizaciju. Pa tamo
nastaviti po waterfall metodologiji. Kada smo sada pokrili i same metodologije i šta je to, kako u stvari, kakve veze ima taj način razmišljanja sa jednim biznis analitičarom u našim poslom. Sad ovdje sam ja pokušala da napravim nekako, da ukratko predstavim poređenje nekih, recimo, koncepata koje trebamo mi primjenjivati, odnosno koje primjenjujemo u waterfall metodologiji, za razliku od onih kako trebamo razmišljati kada radimo po agilnim metodama. Ovdje ću kratko proći kroz njih, a onda kasnije na narednim slajdovima radimo baš poređenje. Uglavnom, u waterfall metodologiji krećemo od prvog, recimo, sagledati kompletnu sliku. Znači, kako mi krenemo sa onom fazom analize zahtjeva, prvo što nam je bitno je sagledati kompletnu sliku. Dok u agilnoj metodologiji nije to toliko bitno na početku samo. Bitnije je prepoznati onaj krajnji cilj i nekako njega uvijek imati u vidu. Dalje mi želimo, kao biznis analitičar u waterfall, želimo skupiti sve detalje. Što više detalja, nemoj da nam koji detalj promakne. Dok opet u agilnom nije opet bitno odmah skupiti sve detalje. Hajmo identificirati prvi korak. Bitnije nam je da krenemo dostavljati nekakav dio koda krajnjim korisnicima, a da bi to počelo treba nam onaj prvi korak. Onda ponovo u waterfall kako nastavljamo, kako gazimo duboko u fazu analize, dolazimo do toga da želimo riješiti sve edge case-ove. Odnosno sva ona neka scenarija koja nisu dio standardnog procesa, nego ona scenarija koja malo odstupaju, a moramo i njih pokriti naravno sa svojim rješenjem. Dok u agilnom ponovo to ne moramo odmah uraditi. Mislim, u neka doba ćemo se i tim baviti, ali na početku je najbitnije prepoznati koji je to MVP, odnosno minimum viable product. Pretpostavljam da ste se svi susreli sa tim izrazom. Ja? Dalje, ponovo jedan prosječan biznis analitičar u waterfallu želi i mora da što detaljnije dokumentuje proces koji radi, odnosno da što detaljnije dokumentuje specifikaciju poslovnih zahtjeva, dok opet u agilnim metodologijama u samom manifestu imamo princip da minimiziramo dokumentaciju. Dalje u waterfallu želimo skupiti što više potpisa, što više sign-offs svih stakeholdera, da je ta neka specifikacija koju smo mi napravili, da je to baš to i tako treba da bude. Dok u agilnoj metodologiji više nije primat na tom nekom proceduralnom dijelu, na potpisu. Puno je bitnije obezbijeti da postoji zajedničko razumijevanje onoga što želimo da napravimo. I na kraju, često na biznis analitičara spada teret da zaštiti scope projekta u waterfall metodologiji. Dok u agilnoj metodologiji nije od početka, da se razumijemo, nije toliko detaljno definisan scope projekta, pa onda ni mi nemamo taj teret. A onda s druge strane puno je bitnije da prepoznamo dodanu vrijednost nekakvog novog zahtjeva koji biznis može da smisli u toku trajanja projekta, a onda ima ko će ili prioritizirati taj zahtjev ili definisati da li je u skopu ili nije u skopu. Ali eto, o tome ćemo kad dođemo do konkretnog slajda. Hajmo krenuti u ovoj prvoj poredbi. Znači, kompletna slika versus krajnji cilj. Ja. U waterfall metodologiji u fazi analize requirementa primarni cilj jednog biznis analitičara je da sagleda kompletnu sliku procesa koji analizira, odnosno da otkrije i dokumentuje svaki pa i najmanji korak u njemu. Sad ja ne znam kako se vama, koliko vas je potencijalno radilo na waterfall projektima ili još uvijek možda radi, ali meni je ta faza, tek početak projekta, počinje faza analize. U tom trenutku kao BA ja ne znam kud bih prije. Znači treba identificirati sve stakeholdere, treba što prije organizovati sve sastanke, organizovati one discovery sessions gdje ćemo
pričati sa što više ljudi da bi stekli tu neku kompletnu sliku šta je to što želimo napraviti. I to je meni nekada davalo veliku količinu stresa, pod jedan, a pod dva sam imala osjećaj da ne znam gdje ću prije. Jel? Ono isto mala pčelica koja treba sada, ne znam na koji će cvijet prije. Treba mi ovdje i nekad čak blokiram. Dok u agilnim metodologijama mi se svidjelo to što u principu nije potrebno da znate, pogotovo ne na početku, koja je to kompletnu sliku. Jel? Dovoljno je da znate koji je krajnji cilj implementacije projekta. U stvari, najvjerovatnije niko ni ne zna tu kompletnu sliku, da se razumijemo. Bitno je da se zna koji je krajnji cilj i onda već možete vi početi da radite sa onim prvim stakeholderom i da osmislite prvu user story, ili prvi PBI na kojem se treba raditi. Tako da u principu sve što je potrebno da timu dostavite komad posla na kojem će raditi je u stvari da prepoznate taj krajnji cilj. Kada idemo sada u sljedeću, sad recimo da u fazi waterfall, odnosno u waterfall metodologiji, gazimo sada malo dublje u fazu analize poslovnih zahtjeva. Generalno cilj biznis analitičara je da skupi što više detalja. Nemoj slučajno da propustim najmanju funkcionalnost, jer nakon što se finalizira specifikacija poslovnih zahtjeva, to je to, nema nazad. U principu kako i funkcioniše proces, tek kada mi finaliziramo specifikaciju poslovnih zahtjeva, tek poslije toga će krenuti razvoj. A kad krene razvoj, nema dalje. Ja sam tu u nekoj ulozi podrške, ali u principu i programeri i testeri se drže one specifikacije poslovnih zahtjeva, što bi se reklo u Bosni ko pjan plota. I radi se samo ono što je tu. Ako ja fulim neki detalj, odnosno izostavim, odnosno ne definišem, sutra finalni proizvod neće biti kako treba. Tako da mi je najbitnije da sve detalje sakupim. Dok opet u agilnoj metodologiji razvoj može početi već u drugom sprintu, odnosno ne moramo, bitno je identificirati koji je to prvi korak, koji je taj prvi stakeholder s kojim treba da popričate, koja je to prva user story ili prvi PBI od kojeg ćemo početi. I kada njega identifikujemo i dok njega tim radi, programira taj dio koda, vi imate priliku da nastavite discovery fazu, da nastavite pričati sa drugim stakeholderima, da prepoznate koji je to eventualno drugi korak, a opet, pošto razvoj počinje već u narednom sprintu, prvi rezultati testiranja su dostupni ranije i onda već nakon prvog testiranja biznis korisnici su u prilici da vam kažu je li to ok, je li to u skladu s njihovim očekivanjima i u slučaju da nije, već imate materijal za neku drugu user story ili za drugi PBI. PBI, by the way, sve govorim PBI, ne znam koliko vas radi opet u Azure DevOpsu, PBI je Product Backlog Item. Pa sada to varira od organizacije do organizacije, neko koristi user story, neko koristi Product Backlog Items, pa eto da kažem o čemu pričam. Dalje, ponovo sada u tog faze analize poslovnih zahtjeva u waterfall metodologiji, sljedeće na pameti biznis analitičara je proći kroz svaki potencijalni edge case i naravno naći adekvatno rješenje. Šta ja mislim po tim? Sad recimo da smo pa skoro pred kraj analize, ali već smo skontali smo kompletnu sliku, imamo većinu detalja i već smo nekako shvatili rješenje i predlažemo ga biznisu, sad pričamo o tom rješenju i uvijek je meni barem na svakom projektu ima neko ko kaže super je to rješenje, međutim
u ovoj situaciji, ako je konto ovo, a onda je dobavljač ovakav, onda to se može desi jednom godišnje, ali to neće valjati. Taj izvještaj, ne znam šta god evo da pravimo. Sad ste vi već u kasnoj fazi analize, kako ćemo to sada riješiti, vraćamo se na početak, vidi o tome nismo razmišljali, moramo nešto drugačije smisliti. I to ponovo pod jedan donosi stres čitavom timu, kako biznesu, tako i vama i poslije developerima, i obično se nalazi neko krajnje rješenje tipa hard coding ili neki ružni neki moment, kako ćemo to zakrpiti da samo funkcioniše, da ne curi voda. Dok mislim da u agilnim metodologijama imamo puno bolji pristup tome. Opet u agilnoj metodologiji primarni cilj je razviti taj MVP ili naći takozvani happy path. To ne znači, to je onaj standardni proces odnosno, koji ćemo pokriti sa svojim rješenjem. To ne znači da mi eventually, nakon nekog vremena nećemo doći i do ovih edge case-ova koje ćemo na kraju i obraditi, završiti, ali ne moramo to uraditi sada. Vi u trenutku pričanja sa stakeholderima ili sa poslovnim korisnicima, ako naiđemo na edge case, mislim da je bitno da ga se identifikuje i da ga se dokumentuje, ali rješenje za njega će doći kasnije. Imamo vremena kada ćemo o tome razmišljati, hajmo se sada fokusirati na MVP. I to odmah relaksira situaciju. A većinom te začkoljice, kako ih mi zovemo, odnosno ti edge case-ovi, predstavljaju samo 20% dodane vrijednosti ili čak i manje, tako da nije problem ako se ne dostavi u nekoj prvoj fazi, u fazi MVP-a. Ako idemo dalje, sada smo svašta nešto proanalizirali u waterfallu, ali opet finalni rezultat fazi analize poslovnih zahtjeva je u principu detaljna dokumentacija, odnosno dokument koji zove specifikacija poslovnih zahtjeva, barem se kod nas zove, ne znam kako se u vašim organizacijama zove, ima različitih naziva, ali mislim poenta ista, to je neki Word dokument koji kaže za potrebe tog procesa mi trebamo da napravimo software koji podrazumijeva da ima funkcionalnost 1, funkcionalnost 2, funkcionalnost 3. I onda što detaljnije dokumentovati te funkcionalnosti. Zašto? Zato što u waterfall metodologiji mi kada završimo fazu analize, ide faza razvoja, pa faza testiranja unutar IT-a, pa tek onda biznis testiranje. U tom nekom periodu, to može biti period od par mjeseci, nekad i 6 mjeseci. Naravno, pamćenje naprosto blijedi, svima, pa tako da nakon 6 mjeseci ko će se više sjetiti šta smo pričali i zbog čega smo to rekli da se tako uradi. Tako da se nekako je izuzetno pod jedan pila sam vode i bitno da imamo detaljnu dokumentaciju da bi se mogli podsjetiti šta je to što smo htjeli da radimo. Dotle sam došla. Zbog čega je bitna ta detaljna dokumentacija. Dok opet u agilnoj metodologiji, ako krenete samo od Agile manifesta, imamo onaj princip working software over extensive documentation. Znači, tu je namjerno identifikovano, mi ćemo se fokusirati na dostavljanje softvera koji funkcioniše na uštrb, recimo, dokumentacije. To ne znači da vi na kraju agilnog projekta nećete imati specifikaciju poslovnih zahtjeva. Konkretno u mojoj kompaniji, naravno, na kraju ona postoji kao dokument, ali se nekako pravi postepeno. Znači, ja kada napravim PBI, on uvijek u sebi u Azure DevOpsu, u onom descriptionu stoji link za poslovnu specifikaciju, kod mene je ona, recimo u Excelu. I u prvom PBI-u taj Excel je u principu 3 reda. A onda s vremenom kako donosimo, ide drugi, treći, peti, sada 5 mjeseci nakon 5 mjeseci u toku projekta, ta specifikacija je već na 3 šita. Ali koliko se
softvera već razvilo dok smo mi došli do te 3 šita. I vjerujte mi, na početku onom nisam imala pojma na šta će to na kraju izaći, ali koji će finalni izgled biti. Ali eto, kroz ovaj iteracijski pristup dođemo do toga da na kraju se i ostane sama dokumentacija. I dodatno da nema te razlike vremenske između definicije poslovnog zahtjeva i samog testiranja. Ko što smo u Waterfallu spomenuli da imamo 3 mjeseca, neka 6 mjeseci između analize i samog testiranja, ovdje je to par sedmica. I onda nije bitno toliko detalja definisati, jer onaj poslovni korisnik s kojim ste pričali prije 2 sedmice itekako se jasno sjeća šta je to što smo se dogovorili i u toku testiranja zna tačno šta traži. Šta je sljedeće? Potpisi. Nasuprot nekakvom zajedničkom razumijevanju. Ja. Sada, u Waterfall metodologiji potpisi, odnosno onaj sign-off tog specifikacije poslovnih zahtjeva, iako sam potpis te specifikacije nije, odnosno nalaženje ljudi koji će potpisati prikupljanje tih potpisa nije zadatak biznis analitičara, to je uopće neki projekt menadžer koji se time bavi, ali vi kao biznis analitičar radite na tome da svi stakeholderi su svjesni šta je napisano u toj specifikaciji i da su u principu saglasni. Ja. Pa će neko doći da on to potpišu. To je samo formalnost. Ali u principu radite na njihovim očekivanjima i na ubjeđivanju da je ok, ovo je rješenje koje svi želimo. Međutim, šta je bitno u Waterfallu, pošto imamo toliki odmak vremenski od samog kreiranja specifikacije i testiranja, taj potpis nam nekad služi kao dokaz dogovora ili argument potrebe za izmjenom projektnog skopa. Odnosno sutra kada biznis korisnici, kada testiraju neko rješenje pa kažu dobro, evo ne mora biti bug, nego evo ovo je dobro, ali nama treba još i ovo bi trebalo da se nekako ukomponuje. Šta mi prvo radimo, gledaš, ali vamo je potpisana specifikacija poslovnih zahtjeva, evo kako je stajala, mora se ta formalnost nekako ispoštovati. Dok opet u agilnim metodologijama neka dogovor oko user storija ili PBI-a je postignut prije sam par sedmica. Znači nema tog vremenskog odmaka između testiranja i definicije poslovnog zahtjeva, onda sam skup projekta nije konačan. Ja. Mi ga ni ne znamo odmah. Na početku znamo koji je krajnji cilj, ali sada koliko PBI-eva unutar toga će faktički biti, koliko koda će se koje je tačno zahtjevi, to nije poznato odmah na početku. I svi mi učimo kako projekat napreduje. I nakon prve runde testiranja uvijek se možemo vratiti na početak i definisati novi user story. I to je u stvari, malo to mislim svi i spominju kada se govori o agilne metodologije, taj proces iteracije i proces u principu gdje vi jako brzo, nije poenta ne praviti greške, nego ih napraviti što prije u procesu. Da onda imamo vremena da ih identifikujemo i da ih popravimo. Eto, to je poenta. I finalno, zaštita skopa versus dodana vrijednost. Znači, nakon potpisivanja SPZ-a, biznis analitičar se često nađu u poziciji da moraju štititi skop projekta. Ja ne znam jel se to vama dešavalo, ali ja ga štitim, boga mi ko da mi je dijete. Nismo se to dogledali. Kad dođe neka faza biznis testiranja pa se prijavljuju bugovi, pa ja pogledam prva pomisao u mojoj glavi, čekaj, je li ovo stvarno bug ili nova funkcionalnost? Ako mogu kako da smanjim udar na kolege developere, da opravdam prvo ono što smo mi napravili, ne daj Bože da tu ima kakvih grešaka i bugova, a s druge strane da smanjim količinu posla koju će on sutra imati. I onda gledamo da ako je to nova funkcionalnost ili izmijenjena funkcionalnost, onda gledamo kako ćemo to tretirati kao izmjenu skopa i potencijalno provući kroz change request. Dok u agilnom, naravno,
i tu ima izmjena u zahtjevima i ne mogu se svi zahtjevi ispuniti u jednom projektu, to je savršeno normalno. Međutim, nije zadatak biznis analitičara da identifikuje scope, odnosno da se bori s ljudima, da objašnjava je li to u sklopu projekta ili nije. Nekako mi se sviđa činjenica da je zadatak biznis analitičara u principu samo da prepozna koja je to dodana vrijednost koju taj dodatni zahtjev donosi. A onda kasnije vi ga stavite u backlog, dokumentujete, stavite u backlog sa objašnjenjem te dodane vrijednosti i onda je na product owneru da prepozna i da ga prioritizira na način na koji smatra za shodno. I tako da, eto, to je nekako pozitivna stvar. Dođemo do zaključaka. Ja ne znam ni koliko je vrijeme prošlo, mene nekako ponijela ova priča. Uglavnom, zaključci, način razmišljanja jedne osobe definitivno utiče na to kako se oni osjećaju i ponašaju u različitim situacijama. I mislim da kada to nekako osvijestimo i kada prepoznamo da nekada promjenom našeg načina razmišljanja možemo dovesti do toga da smo puno uspješniji na poslu, da smanjimo nivo stresa koji osjećamo na dnevnoj osnovi i da je to full cool moment. Ja. Dalje, prelazak iz waterfall u agilne projektne metodologije sa sobom nosi značajnu promjenu u načinu na koji razmišljamo i uspjeh jednog biznis analitičara ovisi o tome koliko je spremna ili spreman promijeniti svoj način razmišljanja i prilagoditi se novom načinu rada. To bi bilo sve od mene. Hvala Vesna. Otvaramo ovu najdražu rubriku pitanja i odgovori i komentari. Bring it on. Hoćemo Jasen. Jasen je napisao nešto? Jesam. Komentirao sam čisto ovak dok ste rekli. Sviđa mi se koncept, tako nije problem da malo više kažeš o tome. Pa meni se baš ne sviđa taj koncept. Ne, znači, u pravilu sam često naletio u firmi da zapravo radimo neku vrstu sprinteva, ali su to zapravo waterfall sprintevi. Znači, čeka se dokumentacija, čeka se sve ide nekim redom, ali samo to radimo u sprintevima i imamo te ceremonije sve koje su kao Scrum, agilne, daily, retrospektive, planning, bla, 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 za te sprinteve, ali onda zapravo sve ostalo je waterfall. I mislim, ne vjerujem da izabrati jednu od te dvije metodologije puno bolje nego ih samo zmiješati i reći, eto, dobio si što si dobio. Zanima me na koji način, pošto jedna od velikih stvari što mene zapravo muči je to što agilna metodologija bi kao trebala imati puno jednostavniju dokumentaciju. Kak znaš kad je dovoljno jednostavna? Kako možeš doći, kako ti dolaziš do nekog zaključka? Aha, ovo je dovoljno da ja, kad meni to neko potpiše, da smo mi svi na istoj valnoj duljini, recimo tako to, i da smo se svi shvatili. Kada i koliko ti je u prosjeku, pretpostavljam da si radila i waterfall i agile, koliko ti otprilike bi rekla razlika kad bi pisala jednu specifikaciju agile i jednu waterfall, koliko je to posto, recimo 30% manja dokumentacija? Evo. Da. Pa hajde, evo prvo pitanje, jel? Kako znam kada je dovoljno mala, jel? I onda koliko mi je to je procenat. Ja sam, moram priznati, imala sreće da ja nisam dočekala promjenu metodologije u jednoj firmi. Znači, ja sam radila u Raiffeisenu u waterfall metodologiji, a onda prešla u Rabo gdje se agile primjenjuje već godinu dana, recimo to tako. Tako da sam nekako nadošla na njihove već postojeće procedure, pa nisam ja morala mijenjati način razmišljanja kolega, stakeholdera i sve ostalo, nego sam ga prihvatila takav kakav jest. Sad, generalno pitanje
kako znam, mogu ti reći koliko je, definitivno je to pa barem za 50% manja dokumentacija. Ali mislim da čak nije to najveća vrijednost, koliko je vrijednost što je ne moram odmah napisati cijelu. Znači, puno je lakše kada radim PBI za PBI-em, a PBI je zaista, ili user story, zaista jedan mali komadić. I onda ti za taj mali komadić, ako trebaš napisati 5 rečenica, to je u stvari PBI description zajedno sa acceptance kriterijem. I možda je tu leži odgovor na pitanje koje sam mi postavio. Acceptance kriterija je taj koji mi kaže je li to dovoljno ili nije. Acceptance kriterij je nešto što ću ja čak pokazati svom biznis korisniku da vidim, evo da provjerim jesmo se dobro razumjeli, evo ovo nam je acceptance kriterij i on kaže, jest. Ok, znači, je, super, hvala na odgovoru, jako dobar i kvalitetan odgovor. Htio sam pitati, znači, vaše specifikacije se sastoje onda uglavnom od user storija i acceptance kriterija, nije kao use case, kao svaki case, pa onda one iznimke, alternativni scenarije ne pišu. To mi se sviđa. Nije. To sam zaboravila, da, alternativni scenarij, use case, da. Još da to nisam volila. Da. User story, acceptance kriterija, da li koristite metodu pisanja user storija, kao to koristite, ne znam, po nekom liku se zove. Jest, to je. I to smo čak napravili template onog PBI-a u samom Azure DevOpsu i ti kada kreiraš PBI uzmiješ taj odmah ti u descriptionu as a taj. I want to so that, I to ide na potpis korisniku, a na isti način se zapravo stavlja i u neke alate, recimo Jiru ili nešto tako za raspisivanje, za developere. Na isti način se komunicira s developerima. To je, da, to je odmah, s tim što zaista nema potpisivanja uopšte. Znači, to je malo teže za provući kod nas, ali možda ovako u Europi vjerujem ili negdje malo u otvorenijim firmama koje su spremne. Kod nas se jednostavno neke stvari većinom moraju potpisati, mora biti neki pečat, ali u svakom slučaju. U principu, da, to se dogovorimo, taj user story plus acceptance kriterij i to je u Azure DevOpsu, i tu koriste i developer na osnovu tog PBI-a kreira sebi taskove i puša kod dalje. Tu je onda CI/CD, continuous integration, to sve što funkcioniše. Eto, hvala, neću oduzimati više vremena, ima neko drugi sigurno pitanje. Hvala na pitanju. I sretno. Hvala. Evo, ako niko drugi nema pitanje, onda bi ja postavio jedno pitanje, a to je znači, ta Agile metodologija nije ništa novo, znači to ne postoji od jučer, ali ako ovako idemo po nekakvom prosjeku, puno mi se više čini da je projekata znači vođeno po tom waterfallu. Ima li neki razlog zašto se toliko tako zapravo rijetko mijenja ta metodologija? Je li to neki otpor nas kao informatičara ili je firmama lakše progurati waterfall? Imate li s tim možda iskustva? Pa, ja sam bila sad u velikoj dilemi kad sam dolazila i na meetup, ne stigoh popričati sa Katarinom da vidim kakav je, odnosno odakle, na kakvim projektima svi vi radite, jer nekada zavisi gdje se nalazim, imam osjećaj da su svi na Agile projektima. Sad da se vratim na pitanje, zašto dosta organizacija još uvijek vodi projekte po waterfallu, po mom iskustvu. Pošto sam ja radila u ovim velikim organizacijama, one su generalno trome. Waterfall podrazumijeva jako puno dokumentacije, velike trome organizacije vole i obožavaju veliku dokumentaciju i to im obezbjeđuje nekako lakši način da uprava
vidi te projekte, u silnu dokumentaciju, onda on pogledaju one neke PowerPoint slajdove i KPI-eve ili po čemu već prati. Sada, iako su svjesni da je ovo puno bolja metodologija, jako je teško prebaciti silne ljude koji rade na implementaciji projekata. To podrazumijeva ne samo IT, nego i biznis i to različite segmente biznisa jer se projekti implementiraju kako u retail, tako u corporate, u financijama, u risku. Mislim da je to generalno osnovni problem. Ali opet kažem, to je za velike organizacije. Recimo, radila sam i u manjim IT kompanijama u međuvremenu između ove dvije, u jednoj lokalnoj, a jako uspješnoj IT kompaniji koja nije nikad čula za waterfall. Oni oduvijek rade agile i konstantno su ne samo da rade, nego konstantno prate trendove, konstantno mijenjaju način rada, odnosno tvikaju pomalo, prepoznaju šta nam fali, hajmo onda ovo malo drugačije. Tako da mislim da, a to je valjda i normalno, da te manje firme su uvijek agilnije i lakše se prilagođavaju novim trendovima nego velike korporacije. Hvala vam puno na odgovoru. Nema na čemu. Još neko pitanje, primjedba? Ako može jedno pitanje, da li na početku krećete stvarno odmah sa prvim storijima ili koristite ipak neke tehnike u toj fazi, analiza procesa, scope, diagram, story map? Da. U principu imamo to nešto što se zove design sprint, gdje ćemo sa ili arhitektom ili sa nekim senior developerom definisati pa u principu osnovne epike, može se to tako nazvati. Epike, odnosno 1 ili 2 epika koje ćemo završiti u nekom zadanom, u nekom periodu za koji trenutno planiramo. Tako je funkcionisalo. Onda ćemo u tom sprintu imati 1, 2, 3 sastanka sa ključnim business stakeholderima i sa arhitektom i developerom, gdje ćemo osmisliti početak rješenja. Onda kada smo to napravili, dogovorili te osnovne epike, onda ponovo nastupa moj posao gdje ja krećem, hajde sada prvi korak, da vidimo koja je prva maska koju trebamo da napravimo. Ili to je kada pravimo nekakav software iz početka, ili s druge strane ako onboardamo neke podatke, hajde da vidimo koja je to prva tabela koju trebamo da popunimo i koji je prvi fajl koji lokacija treba da dostavi. Je li to odgovor na pitanje ili je pitanje više bilo koje metode koristi? Ne, čisto općenito, jer je moj dojam isto da je najbitnije napraviti na početku nekakvu osnovnu strukturu na koju se onda kasnije nadovezuju ostale informacije. Znači umjesto tih svih detalja imamo nekakav backbone, strukturu i na to slažemo dalje. Da, ali tu mislim i ono što sam ja vidjela u proteklom periodu je da je jako bitno da svi uključeni imaju taj stav i prepoznaju tu vrijednost. Vi ako imate s druge strane nekoga koji je navikao na stari način upravljanja projektima, na waterfall ili na to velike korporacije, jako teško ćete njega pridobiti da vjeruje u ovaj proces, ali to je stvarno njegov interni osjećaj gdje on ne može da pojmi, ali čekaj, nismo ovo definisali, ali čekaj, ima još i ovo. Meni u 1000 navrata treba nekada dodatno vremena da tu osobu ubijedim, ok, ovo je drugačiji način vođenja projekata, vjerujte, bit će to sve u redu, doćemo mi dotle, ali evo, hajmo to sad staviti malo sa strane, a fokusirati se na ovo što nam je trenutno u skopu. Tako da, hoću da kažem da treba u principu svi uključeni da budu u tom načinu razmišljanja.
Izvinite, meni djeca ušla. Vesna, može pitanje? Mhm. S obzirom da se u Agile piše manje dokumentacije, jel postoje nekakve, recimo, da li postoji problem kad se radi izmjena postojeće funkcionalnosti? Znači, da li to olakšava priču ili otežava? Šta želim reći, kad nešto mijenjaš, koliko se baziraš na dokumentaciju, a koliko se baziraš na samo kako nešto radi, kako to funkcionira kad je takva situacija? Ne znam da li si me uspjela razumjeti što sam htjela pitat. Mislim da jesam, nego razmišljam sada kako da formulišem odgovor. Iz mog ponovo iskustva, ja volim da mi je dokumentacija u redu, da se razumijem. Tako da i kad radimo izmjenu neke funkcionalnosti, bitno mi je da pogledam dokumentaciju, pogotovo sad u Rabobanci, gdje je ogroman IT sistem i ja baš nemam pristup kodu. Znači ja analiziram samo na osnovu prethodnih specifikacija. Ako je sad neki bug ili neki problem, ja ću pogledati tu prethodnu specifikaciju, vidjeti kako je definisano i vidjeti je li problem u tome ili eventualno problem u kodu, jer evidentno mi smo i očekivali i napisali da ovako bude, ali evo nešto se ne dešava pa je onaj pravi bug. U svakom slučaju htjela sam reći da mi je bitno da je ta specifikacija uvijek up to date, ali mi je u ovom agilnoj postavci puno lakše je držati up to date, jer je ona generalno mala. I onda ja imam za svaki requirement neki mali opis i ok, mijenjamo ga, promijenim ga u roku od 5 minuta i idemo dalje. Jer je tako posložena kako smo i razvijali komad po komad, tako ja imam komad po komad specifikacije. Mislim da je idealno, nije. Mi radimo opet taj Global Financial System na kojem ja radim je ogroman, ima 7 različitih timova koji rade na njemu, pa sam ja samo jedan analitičar iz jednog tima. Različite budu specifikacije, ima i tu neki zamki u koje se može upast, ali opet smatram da zbog načina postepenog pravljenja te dokumentacije as we go, da ipak to bude jednostavnije i lakše za održavati. Hvala ti. Sad kad si već spomenula primijetili smo si fun agile načina rada, a koje bi ovak rekla, ne znam, jednu, dvije zamke ili recimo što si se srela kroz iskustvo da su neki downside te metodologije. Da li ima nešto možda i dobro u waterfallu? Ne mora biti u waterfallu, nego što ti je recimo da ti može, što ti se pokazalo kroz iskustvo da su nekakve, ajmo reći, nedostaci agile metodologije? Nemo reći ništa. O Bože. Pa vidi, meni je svašta ovo što je drugačije u odnosu na waterfall na početku stvarno smetalo. Da se razumijem. Na početku mi je smetalo što ja trebam sada, odnosno gledam druge kolege biznis analitičara, radimo na istom projektu, oni dostave svoj user story i ne znaju pola o njoj. I sad meni nije jasno kako su to završio i predstavio timu i tim radi na tome, a tu fali, ne znam, 3 detalje i 15 dana nakon toga ispostavi se da se mora nešto raditi na tome. Međutim, to je ok. Kad je čitava organizacija u tome, to je ok. I onda kad ti to prihvatiš, onda je stvarno to ok. I za 15 dana kad prepoznamo, ima još nekakvih scenarija u tome koje trebamo pokriti, hajmo sad to. Znači, u principu nikad nemaš onog vremena nekako da se stoji, nego se uvijek razvija i ok, i rework, kada ga očekujemo, znamo da će doći. Tako da, ovo je jedan primjer kojeg sam se sjetila nekako, kontam sad ima li još nekih. Ali svaki put kada prokljuvim, da tako kažem, taj novi način razmišljanja, u stvari mi se pravo svidi, prepoznam pozitivne stvari. Evo, ne mogu se sjetiti ni jedne negativne.
Izvinite. Dobro. Ako neko ima, ja bi rado da je čujem. Evo. Da, možda ima netko evo, od sudionika da podijeli s nama nešto možda što nije tako idealno u agilnom načinu rada. Evo, mogu ja podijeliti. Ajde, Maja. Čisto vrlo nedavno iskustvo, budući da smo radili novo rješenje za neki dio segmenta domene i radili smo ga na način da smo paralelno radili i analizu i razvoj, odnosno ja bi jedan dio specificirala, taj dio bi poslala u razvoj, nastavila bi dalje analizirati drugi dio dok su oni to razvijali. I to se sve činilo u početku ok, međutim kako smo više toga razvijali, više novih funkcionalnosti, tako smo imali nekakve nepredviđene stvari, prvenstveno sa tehničke strane, gdje je zapravo ispalo da bi developeri bolje neke stvari posložili, da su imali cijelu sliku na početku nego u tijeku projekta, jer su neke stvari morali refaktorirati ne očekujući ih da će doći. Tako da to je možda jedna negativna strana. Desilo se i meni. I ne samo meni, nego tačnije kolegici. U stvari, obje radimo na dijelu, na svaka na svom dijelu, objema nam se to desilo i obje za sljedeći sprint planiramo prvo po task za refactoring ideas, a onda sam refactoring. Ja ne mislim da je to čak negativna stvar. Nekako mislim, nije idealno, ali u principu bolje i to nego da se stajalo dok si ti došla do te kompletne slike pa da se onda nekako radilo. Evo. Mislim, slažem se da nije rješenje da se trebalo stajati, ali mislim, agilni projekti isto imaju svoje rokove, isto kao i waterfall. Tako da ono što ja vidim tu kao nešto potencijalno negativno je da to je donijelo nekako vrijeme za razvoj koje je bilo nepredviđeno. Ja imam reći da nas je zakočilo u kontekstu ostvarivanja tih planiranih rokova iz tog dijela. Tako da, ali ok, mislim, karakteristika waterfalla je da je on manje rizičan, upravo zato što se zna cijeli skop, a agilni je opet kao više rizičan zato što je podložen promjenama. Tako da, po meni idealna, mislim, znam da to ne voli niko čuti, ali po meni je hibridno nekako idealna kombinacija. Ovo što je Jasen rekao, waterfall u sprintovima. Ne, mislim, treba naći nešto što naravno funkcionira u jednoj i drugoj situaciji, odnosno ono što je najbolje za tim koji radi na tome. Znači, uzeti najbolje od jedne i od druge i složiti to ako je primijenjeno. Mislim, nijedna metodologija se ne može prepisati kako je napisana u praksi, tako da treba se prilagoditi u svakom slučaju. Ponovo u mom iskustvu i sa Rabobank, prvo što su mi rekli na samom intervju je bilo mi imamo hibridni koncept. Odnosno mi smo implementirali iz Agile-a ono što nam odgovara, naravno mi to zovemo Agile, jel? Ali nismo sve baš do slova samo. I mislim da je u principu to jedini ispravan način, jer nijedan proizvod nije isti, nijedna usluga nije ista, tako da jedan koncept za sve baš ne funkcioniše, ali sad je umjetnost naći taj omjer, naći pravu mjeru na koji način implementirati i koje dijelove sačuvati, a koje dijelove odbaciti. Evo dobro, ako nema više pitanja, tamo smo Imam ja pitanje, mogli ja doći tu negdje? Vidim ti sliku. Aha. Ja bi rado došla na tu terasu. Ne vidiš se, Branimire, samo ti je ovo tvoje more. Znam, dobro. Tu si. Ćao, Branimire. To isto sanja, znaš. Jel da? Da, on isto to želi pa si je stavio.
Da, to čeka Divno, ljeto. divno. Bolja vremena. Mhm. Hvala Vesna još jedan put. Vrlo zanimljiva prezentacija, bilo je i dosta komentara i pitanja, to je uvijek drago. I evo, nadamo se da se čujemo i surađujemo ponovo. Hvala svima na posjeti, hvala na pitanjima i do sljedećeg meetupa. Hvala vama puno na pozivu i pružnoj prilici da komentarišemo zajedno. Vesna, hvala ti i sretno kako ti kažeš, u Holandiji. Da, Nizozemskoj. Mogu i na vašim. Okay. Ako budeš imala neku novu temu, slobodno nam se, u kontaktu smo, pa evo, možeš podijeliti s nama. Uvijek je dobro čuti neke stvari, a reći mi volimo izvana neke stvari, pa uvijek su